i presuda u predmetu U8/14. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu općinskog načelnika općine Bosanski Petrovac za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa Zakonom o šumama koji je donijela Skupština Unsko-Sanskog kantona na osnovu članka 4c3.10.3 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a u svezi sa amandmanom 96 na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici bez javne rasprave održane dana 12.1.2016. godine donio je presudu. Utvrđuje se da je Zakonom o šumama Službeni glasnik Unsko-Sanskog kantona broj 22/12 povrijeđeno pravo općine Bosanski Petrovac na lokalnu samoupravu. Pod 2. Daje se mogućnost Skupštini Unsko-Sanskog kantona da u roku od 6 mjeseci od dana objavljivanja ove presude u službenim novinama Federacije i službenom glasniku Unsko-Sanskog kantona uskladi zakon do kada se ovaj zakon može primjenjivati. Pod 3. Presudu objaviti u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i službenom glasniku Unsko-Sanskog